Atong gisaulog ang kapistahan ni San Cirilo ug San Metodio, mga misyonaryo sa Islamo nga mga nasod. Ang atong kasaulugan nga mao'y popular kayo siguro tungod sa pandemic, murag subdued ang celebration of Valentine's Day. Sama sa akong giingon ang kasing-kasing mao'y timaan sa gugma. Mao nga doon na kita'y imahin sa Sagrado Corazon sa atong Ginoo. The Sacred Heart of Jesus symbolizes love. Ang akong pangutana mao, sa unsang paagiha kita isip mga tao nagpadayag sa atong gugma? What is our language of love? How do we express our love? Sama sa mga Hudyo nangita sila timailhan sa gahom ni Jesus. Siguro mangutan, unsa may timailhan sa imong pagigugma? Ug unsa may atong sumbanan? Ug kinsa may atong modelo sa pagigugma? Ang gugma ba ni Romeo ug ni Juliet? Ang gugma ba nga naa sa Biblia mahitungod sa duha ka tawo nga nakigugmaay? Siguro moingon dayon kita kay Kristohanon man kami, nan si Kristo ang modelo sa gugma. Mao nga sa sumala ni San Juan sa iyang ebanghelyo, niingon si Jesus, mao kini ang akong sugo, paghigugmay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Giunsa man ni Jesus pagpakita sa iyang gugma kanato? Siya ang pulong nga nahimong tao. Ang iyang gugma gipakita niya sa iyang pagpakigunong kanato, pagpakigiusa kanato. Sa kay gayon ni ana, nagistoryahan na mi sa mga lektor din nya nainingon sa ako, mao man gina Father kay tao ramanta. Buot pasabot niya, mura man tug about kasaypanan o kahuyangon. Kay tao ramanta. Apan gipakita ni Jesus nga dili lang ta tao, dili lang kay tao ta. Gitagaan ni Jesus og dakong bili ang atong pagkatao. Gitahod niya ang tawhanon nga kahimtang, mao bitaw nga nagpakatao siya ug nahimong sama kanato. So ang matang sa gugma nga gipakita ni Jesus mao ang gugma nga maunungon, sana all maunungon, nakigduyog, nakiguban. Ikaw sa imong relasyon, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, nakigunong ka ba? O wala ba ka mulikay sa imong responsibilidad? O milayo sa mga, o mipahilayo? Doon ay mga rason nga nung dili ka makigunong, pero ang usa ka butang, bisan sa atong kadautan, bisan sa atong pagkamakasasala, ang gugma ni Kristo maunungon o malahutayon o malungtaron. Ang gugma ni Kristo mao ang gugma nga mapasayloon. So kung magsaulog tag Valentine's Day, hinlo ba ang atong kasing-kasing nga nakapasaylo ba kita sa atong isuon, sa atong ginikanan, sa atong mga anak? Tanan nga nakasala ka nato. Kay mao man kana ang modelo sa gugma. When we celebrate Valentine's Day, we expect that we love as Jesus loved and we are able to forgive to the grace of God. Not only able but willing to forgive, desiring to forgive,
wanting to forgive. Sometimes we cannot forgive because we do not want to forgive. Period. Sometimes we cannot forgive because we nurture the hurts and the pains that is deep within us that we cannot truly forgive. Unsa man ang gugma ni Kristo? As I've said, basically they say there are 5 ways and languages of love. First is word. Ang pulong ni Kristo makabuhi og tao. Ang pulong ni Kristo makaluwas sa tao. When Jesus proclaims or says something very powerful, very authoritative, with so much credibility. So Jesus expressed His love to us by words spoken. Probably in our times we will say, yes, we express our love by telegram. Remember before, na pag Valentine's Day, daghan kay magpadalag telegram with matching with flower and matching with singing. And then, Miss Juana de la Cruz, I am bringing to you the message of love of your beloved boyfriend who is in Saudi Arabia. And I'm going to sing to you and read to you the message of love, and with matching flower and chocolate. So word is very powerful, and we can express our love by saying kind words, affirming words, words that makes the person feel being cared for, loved, being thought of. Mga words. And that's the first. The second, probably, as Jesus is giving us His word of life, we are also giving word. No, natay affirmation, word of affirmation, congratulations, gratitude, and all those things that makes us believe that we are special and important, that indeed we are loved. The second is the way Jesus loved us, and the language of Jesus is service. We usually give the title the servant leader, but Jesus' love is really expressed. The language of Jesus' love is serving us. He served a table. He fed the thousands. He healed the sick. That's why we call it ministry. Kay iyang gi-minister ang mga panginahanglanon sa mga katawhan. The second language of Jesus is really service. That's why as a church, we are called to serve God, to serve one another, and to serve the church. At home, when you love your husband, you serve him with food. You serve him by washing his clothes. You serve him by doing things that makes him happy. All kinds of service. Pero say, abusuhon po sa mga bana, ang ilang asawa. Hopefully, sa culture sa Cebuano, ang gawaing bahay ay hinahati ng mama at ng papa. Ang papa, ating mga modern mga couple ngayon, naglalaba na ang mga husband, nag-iiwi na o nagabantay ng mga bata, nagaluto na. And that's good. Tanawara ko ninyo, kung naituyo inyong bana, buutan kayo na. Hinluan. Mga tawa man, karelate kayo sila. Manghinlo na sa CR, mayroon dahil na, kabalo na ko unsay meaning ani ron. Service. Bisan na inyong mga anak. Kanatapulan kayo ninyong anak, pero na ipangayoon, sayo pa kayo na, volunteer pa na. Pero at the end of the day, mayroon nga, ma, pa. But that's the way we would like to show our love, serving one another.
The third language of love probably is very common. Kinsa may nakadawat na og roses nga pink gikan kang roses nga gihatag sa inyong bana sa inyong asawa. Nakadawat na magbuwak, base ka ng buwak ra diha sa daplin sa inyong balay. Pero maski na wala ikapalit og buwak inyong bana, pero isa, oy Valentine's Day, oy naay kuan diri oh, buwak sa imo ra man puning buwak, ako ning giputol. Gifts. That's why 500 years it says gifted to give. And gifts can be material, could be something kana mga gifts bitaw nga chocolate, flowers, diamond ring, or golden ring, or necklace, or new dress, or new kitchen utensil. These are things that we would like the other person to show our love. Og mahilig siya magluto, palitan ninyo og kanang mixer sa cake. Palitan ninyo kanang mga kitchen utensils nga iyang paborito. Nga dugay na niyang giunahuna pero wa gyud siya kapalit kay way budget. So the husband would come home with porcelain, with Pyrex or whatever, or shoes or whatever. Di ba? That's the way pag nabitay birthday, manghatag man tag gifts. Mura ba og symbol of our love? So we have the word, we have this kind of service, we have gifts. And that's what Jesus has given us, the gift of Himself. Kita manghatag-tag sobra, manghatag-tag something. Pero Jesus gave us Himself. Iyag yung kaugalingon, iyang gihatag, gihalad, alang ka nato. The fourth probably is very muna isahay nga problema. Time. Do we really give time? Kung if you love somebody, may numdum kung kanabita mag-uyab pa, di na sila mag-ukang. Di na sila magbuwag. Mas kinaasa ang isa. We always look for a time. Spend a time. Karon ba, ang inyong bana, napay time ninyo? O kamo na pa ba may time sa inyong bana? Or for your children? For your loved one? Do you really spend time just to be with your beloved? Doing nothing. Simply sitting together, drinking coffee or beer, and talking of sweet nothings, or just kumustahan. Because if you love the person, you really would like to be with that person. You spend time. Last. Pero daghan pag yun na, pero I just give you 5. Did you receive the kiss that you really would like to receive today from your children? Happy birthday, Mama, or Happy Valentine, chup, chup, chup. O sa text lang, I love you, chup, chup, chup. But the final language is touch. When you see a beautiful flower, you'd like to touch that flower because you love that flower. When you see the image of our Mother Mary, you like to touch. Tanawan ninyo na diha, daghan kayong manggunit. Touch is an expression of love. Labi na og tender, loving touch. Kanang sagpaon ka, touch man gyapon na, pero dili na love. Kanang the embrace, the hug, the kumusta, the pat at the back. These are expressions of love. So today, if you may check your own, ay nga naging English bang book? Sige lang, kasabot magyapon mo no. Ug karon tan-awon ninyo ang inyong adlaw. Check ninyo. Did you give gift to your beloved? Did you touch him? Did you say kind words to him today or loving words? Did you spend time? And do you have a gift for him? Language of love. Expressions of love. May kapuya na padari kadaghan ana. Maski na usara.
Kung di ka makahatag og regalo kay wa kay kwarta kay COVID karon, kana lang masahion nimo imong bana. Ang special nga masahing way laktaw. Oh, okay di ba? Just to let him feel that you love him or her. Just to let him feel that you care for him, that he is special to you, that is important to you. Okay ra mo? Amen? Pag-uli, kanang 5, buhaton ninyo. Oh, sige lang. Kanang ugtuwa sa abroad, call, video call. Kung nara sa dohol, spend time. Siguro agi ka diha sa Julie's ug usa ka cupcake o sa palit dito o nakay agian, something that would make it dili man gyud kinahanglan mo gasto ta. Make ordinary things and do it in a special way. And finally, ask your husband or your children to pray together. The greatest gift that you could give is to really pray for your family. Iampo ang inyong mga anak, ang inyong mga ang inyong bana, inyong asawa, inyong lola, inyong lolo, mga miyembro sa iyong pamilya, labi na gadtong medyo naliligaw ng landas. Your prayer will mean a lot and will show that you really care and you really love. When Jesus said, "Love as I love you," Jesus had always been praying for us. Tanawan niyo sa Biblia kung kapila si Jesus magampo alang kanato, magampo alang sa mga naglutos kaniya, nagampo alang sa mga tao nga wa mutuo niya. Kaya ang gugma, gitudlo ni Jesus, love not only yourself, not only God, but even your enemies. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog tindog.